Okay, dairi tuko na ile habari, watu wako na wasiwasi, hawajui tena watazungumza nini, ni mambo gani. Jana tuliwaambia kama mnaona balisikia kwanza, wenyewe wanasikia waasi wanasema kama wanatafuta kuondoka ndani ya Uvira, na tumeona mapicha na kamera kisio wanaondoka, kumbe ilikuwa uongo. Sasa wanaonesha tena wazi kama relemani waasi olio waondoke gisi wali wenyewe walisema, na gisi effectivement communauté internationale iko na wapi no to wale wasikia tanto wako manyumba fulani, tanto washatosha watenia wa soda na kwa soda ya la polisi wanakunana na tanto bako wanagombana juu ya kuendelea vita yao, pourtant wenyewe walisema kama wanatoka. Donc inaanza kuonekana kama ilikuwa uongo. Sasa tunasikia kama wako wanatafuta maandamano mbalimbali, watu wa kompanye kufanya defile kwa kingufu. Donc ni kutafuta kusema kama hawajiamini. Kama wangejiamini kama wako na nguvu, tayari wako pale Uvira. Sasa wanatafuta tena nini nyuma ya population? Na kuwashurutisha na kuwa menase kama watawaua kama waende kushana mtu anatafuta soutien wanaomba kwa kingufu vile. Hapana. Donc ni kutafuta kusema kama wakaaji wa Uvira waangalie juu wale wenzetu kazi yao effectivement kisi wanasema kama hawana prison, kazi yao ni kuua. Donc tunataka kuwe vraiment tellement prudent. Donc conseil ya kabambi ni kutambia kwa wakaaji wake wote kwa nyumba yao wajiingize ndani ya manyumba, hapata kufika wanaua kila mtu nyumba pana pale. Effectivement communauté taona kama réellement ni wauaji tu, haikuwa waliberateur gisi kwa nawaza kama wanaweza kuwa liberateur. Na ndio maana tunapana ile message, tunasema kama tayari ile vita ya kwetu imeisha, puisque tout simplement pako mkataba, pako wa signature ifanywa entre Rwanda na Congo mbele ya president ya États-Unis, na ile mkataba itafanyika tu. Donc ni question ya muda, ikuwe une semaine, ikuwe 2 semaines, ikuwe 1 mois, 2 mois, mais tuwe tu kama kila kitu kina mwanzo na kila kitu kina mwisho. Shukrani. Asante.